Yada say ya mo kwa ba biem Adom TV Badwam dwumade no eso on my own behalf. Mama wo hye obia a happy new year. Erade nhira ye nyina, erade ode yen ehye from first no. Na Adom nti onfa ye nwie enko the next 31st December no sanfa ye entoato aso saa. Yada mo ase sa fi ya hyase muguso ane ye etna. Ye mo ache, ye mo akwa be be phone lines no. Now so the no aba nene incoming 2036 bompo na need da kwan so be pre ho mra se be da kunya be me na me mo ache FM Joso na me ma wa dress ye 12 pa no pe come rema na boys ne ka se ne boys no one o de bia boys o so mo ground boys no ground yes yeah you say so mo hwe to ne ma via but enyo 2036 na se mo ye be mu ne we Masa ma we 2025 abra boys na mo catch them for 3 years oh sir job for the boys oh yes ye see ye be ma amanfo ehwo ato mo kakra okay so yes be ma amanfo ho ato ye mfa ntro ye mfa kasade ye mu ohun se na yetie obeto atoma ontuma ye jai cause me kan dia me ba me ntimi nye nkyere okay so maybe eche na no aboka se na obi ye gata no onyimba so obi na o mamba je sem fanyi gata twaso na nya ma na ho nsuasin entwaso poko re fi oh nya mi Adom oh ye nia ne de ha ne wo oh say de bia mu se mo ha hello ze o he obra oh na me he o man kwam na sante so se na no no na je oh ye lucky kura ko o je ni na si oh ye lucky oh Fred catcher I say I don't dey am say entertainment amanye oh mu consider okura ka ye ka ho o beto sa bia ni na ye yada mo ase enu de enye mo Adom nti ene egusu gina ye na so ye na ye sponsors ti yesra mumra meso ya sene stations on say bebre e manefo ani so ma de bia wa fidie ne na ha bibia de dem inauguration say na me ya Adom a ochina ye chinamu de ma wa ha ya election headquarters yes and na jumpo yes start ye nyumre 10 ye de ra inauguration day no we just ochina so already ye ka mahunu send your preparation no e cost the fa every ye Independence Square send your ahobabo ahosisi no e ko e de efa send ye to carpet green nyina bobo oh so they fine be kama me who picture be na efe I think for the last 4 years you are no Independence Square yeah I think you won parliament you won what have you and there we mu de ya na hwan ye no oh there so we sky covid no sabe na covid da ba ntine pese nipa bebre e betwa ehia no I think say ya to ba wi ansa na covid ni pio ya to ba na match na covid ba nti ye wo ha na na do de no ye no ho hwe fasi mo nem fo de so nti ye gu so se eda ha ma ne na ha na anwumre 8th parliament no ebegu na 9th no so aba ho na ye be say you speaker no ye speaker no kra wie dia ye is a urban kings for smart amendment so we no ayi MP emu na ye ka say NDC wo 183 MPs wow NPP were 88. Independent, 4. NDC here 1 seat more to hold 2/3 majority in parliament. Almost 183. Independent, you want to say independent, be so falling NDC that they say. Oh, say, Obone Kono. Nyame nim de ye no ye mum. Seriously, kebi anka mano clear say ya. Yes. Ebia ye dim bosse democracy ye ya de ya de hwa na nkenya ba nyame nanim yes ya da na sepa se de bia na ni ko ma yi ho na bibia ye kama nti ba ne na nwumre ya na dwe be 10 ye ginamu wo parliament e de hono mo hye ni nyina nso e be bro se de tie na de pache ne ye won kwa ye to so de inauguration nso ato so e de amount ye wo se wo tie o ma yi ho amamra ne ho hye ni nyina no ye de be bro ha ye election headquarters nti o kire Yankopon ye Adom a ena na afede ya kele election headquarters kokomoti power no na afede ya ni mo awie kra na afia mamu foforo nso eto so ede amount enti emra de bon krata yi so wo Adom online ede de bon krata ye kwa Adom online
eno ni ne wi aye me phone lines ne kakra ya dofo papa bi na mo nso mo fa mo de mra mo amuntumi emma inauguration ne bi no de mo share Adom TV 0302 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 Amampani fodu ene ya to ensade afro okay America mampani entimi amabato yi empanifo akukudam okay yo mo eba besi na nemu okay ewa unsom de almost in year 20th January it is still Joe Biden and last year president okay of US ni omoche nti wo yi empanifo akukudam a omba besi na nemu ewo mampani John Dramani Mahama inauguration because nyame adwo chena as 10 head of states ena eba Ashanti region inaugurates new chief imam okay them say no na otwime awie na esie ba ko na ofim so what dey no ade nchiso ona ne apene krabe tie no eho asem no Ablekuma not resort suspended over another disagreement them say dey fear na it's like this one to no foforo because man so na no odin because by this time I say wie because ochina no pinki akam so doso aka say 21 aka 20 or 24 yeah na kodi he we ene ya umba conclude de besi bi ebesi say we court ne ma enhye say yeah I will say on or before 6th of January because o say nya mrahye dwane ema omo na you know and then na we mo officers no say omo de nkra koma headquarters it will train directly from headquarters no mo no metimi aye won say be ye ti de aka ni nyina de omo awie tema central ekwo edema Charles Forsen yes na Techiman South so koma matre Jemen Sakosa na okan kwe 3000 votes difference yes and okan kwe central so koma Patrick Yabuama ti aka ha Ablekuma North erade hu yamobo na nne de enye peaceful na bibia nominate Abanbagbe na speaker o yeyi na wie sir no so ha okay you should monso ya de yes mama didn't go Cantonment fire government must reconstruct the market not the traders Abuakwa South NPP Dr. Kingsley Adom I say news me de buy na adwene say ase sia na omo asa ebobo no bo so omo bobo na rewire ni anema ne ma bia lia nkoye ntinka ban na ni siso no no aga say ya say ka ban na anye ka onu ansi na onye hye bibia ene kwada so de enom ne ade ha adwen ya na enwanwo wo bebusa ya se enim ade ye de buy nti esi wa na hye ene be di ukomo ewo Cantonment odwedifo no ewo ha your fire service and penny for no de ha adwen ewa your penny for so abenim de ebasa ne maboni same said nso a enso ha so mbechim because last 2 years so 2025 it the last 2 years that's 2022 Cantonment to share 2023 that's 2023 Cantonment to share ha yes the rate at which Cantonment to ebiano yes oh wow yes say nipa bi na yes amunyai na nkrofo dwetira omu di years a build na the hours ahine nyina bibia akọ ya bia phone lines so ya de na kafo dwo no wetimi abo me refum asori 03022117027037037004 omo ye de a omo asori mamienu na omo shops ehio Cantonment so for na announcements and next week Sunday omo raise funds and they support omo ba ko de so the 10 containers ne buy o chiche wie ya na jatom se so be da o ka chire ni pa na de container man say jatom ampa so be de die office camera ko se ne ma no ton a na do sika bro no atene mfa so ene mai wa amfa ba ko ha dream pa no akora hin na me kopie me hu se omo shi jabi o na me say na ha na ye hye ade efie mu na won say wie mu aye dry na hye na me say mumie hweye yesre pa se de bie ba na ya be kasa na dumjafo kasa mumie hweye pa wo da ba bi wo nu aduane wo cigarette hyefo no so titiri ko so bi wonu ade ni wie a hwe so de ahye nsuo mama dum kra na de odo to odo na tietia so yi e bi a wo de tia so yi na still kitwa bi aka ho asem we ya ka every December eba January mu nyina no ewi mo dry
enti bi kakra bi a e de beko echire pa yesere mom yenhwe yi bibia nye bia di gya hyehye ba bia no mom yeni na ho ne yenhwe ye kan gya hyehye na azi yi ye ne afi ahyenkafo no nso so yes nso so drive boko obi akọ fo obi abra asumji na no asi ekọ race wo kwan yi so just one excuse ho kakra anya nsafo antwo ho kakra bia ebesu wato atwe esra mo pa show ebesu wato atwe mo obonsam kro no wona na nti bonsam o ye wa nso so ntimi nyeni e bia na e de show bi na e de show bi ya bonsam bi ni ba bia wo yo bi afia bonsam bi ni ba bia wo yo bi ya nkasa na se bi esu ni e ban e de ewie ba bia ekokomi speed e ko ni akwan so pa even akakuba sai highway afia atutu still which is now her speed pa kwabra ne ko so a we akaje me de me engineer V6 so na me se wo de wo kokuma se yeni mo ya yes yeni mo road is so called a circle ayi atinkani mo hu so wo gina ho na se wo ba be wura ma ba kokomlemle Joy FM ha na de wo twam akọ circle na wo ka wo timatimi shake it say am say yeni speed ya no odin ehia umiento ye bona bibia tumi si esan bi ebia na obi cross ebia na obi twam na wo speed a wo de no wantumi anchi break ya na dem kwanhia ba ti ye bepo mo chew okay ye fa same wa okay fa same man so same ya no pay ye mo ache mo akwa ba me jo sumi ni aba na mpacha o te sei o nyankopo adom wo me hunu na edi bibia ye fine na kwesi ya de bia opo ye 2030 kwa 2036 bia ene kwesi adwuma da wani mu me fa 2032 emfiafia because o kan wan ka 2036 de adwuma wani mu na da be na saposu ba obenye bi be ti posu a wan fa ho amenti wanya bi wanya bi ene ja Ghana fonso entiman ko to abanfa ma MPP inti kwesi we di bra wani mu na bedwe ne 2028 yo ma me fa fidie so na me ntia mo na me mom aba so eye Adom TV me ka she TV a eni bie wo ho TV a wo man krofo akomato ye ma Adom TV me fa fidie so na me ntia me boss onabo branch apo abetifi api sabi ono didi e ma bibi e koma no na me dibia ma me maame ene me papa me nyankopon nenen nyankopon hira no na me ntia maame fu mienu bi a wo hwe mu program yi anope pia wo kwa betifi wo frena njua maame ni nipa bia odamo akoma so pa ena betifi chief executive at Japan yankopon hira mo no nka mo na dia hyehye ba ne de ye besre afi bia na ndisi be pia ye hu nsenkyere ne asofu se wona wode joma ma ba we so na ode ne bai we so na ode ne bai nti se wonche se ne sre obi ntu ne sre na obi ntu ne nan na ye nche ye nga ye to yanto aman de na chefi ye nyamba so bia ono afia nyankopon ka ho anope de wa fa ho papa we ti se nurse no anka obenya na enso nyankopon ye no na nyankopon ka ho bi cha w so adepisi yeda say papa amisa course no emfa samedia na foforo nso so edofo no pay mo ache mo akwaba yo mejemo so yeda say shamoni me ka tafiro oboasi okay media making nyina ni say they will say your constitution ana ye wonu eme bi wo kwa ya ma eye clear ni setem bia no eye pinchen because mraba ko a parliament di be di juma na emom sa speaker foforo ba no di juma na asa akoye nsem foforo na supreme court Canada ya besre the ben na parliament benyo omuhu na supreme court nso edina asem na check and balances aye juma na aye clear na yenyi timemfo no ye hu se uye we ya se ya na besi na ankoye pinchen ankoye se me support we dia enkwa ha se basa ye ni timemfo ye nya didie ma supreme court yeda se papa yemfa na da kola me dafo no pay mo ache mo akwa baba Adom TV bedwam so meje wo so me ni aba yeda se eme na yentio me am pata me gidi se o ho ye pa o nya me Adom ana pay dem ho ye fe papa yeda se we chi de se bo nya ni edi ni pa na pata me ka se me ka se yeji na naje se so bo me acha man ni rentia me ura me boss yo ba o me bi obi a mo acha no pay o mo nyina afi shapa na yedisi ewura ansoma na fishapa na pay demi kana me gidi se aba no ayeto ye na de Ghana fo na che nwadwe ti be se nde sorry in na be ba se china no
Ghana for you know in time na mo pa ma mpanyi fu aye yi no na ne ma wo se oba obaye ama Ghana for ti okore ni mu no na ma na ho ntimi nye mai na won ti anya dia Ghana for bu kan wo se ho no de na se ayire mu ano na yin sa me pa MVP ya da se fe last call and fancy me do for no pa mu ache mu akwa baba Adom TV Badwam na ju so ma me afia man kwa tamakro ba tampa bi aboko de oh nyame Adom e do ba de na se o voice is on the community, o voice, massa, ultra voice. We SK Bolas, Yamene, our dear Namo. Let them know only from Sam. What's here there now? Watch here, and I'm here to meet out for the day, Madam 9 years. To Yamikami, Namposo. Mamma, that's American say, what any Yadma Yashia, yes, your papa, Mama, Ina, Yavra and Fireball, Yadum Tanzania, Ghana for. Ye pesaro enye odunyare Ghana koswa emnumienu dia ye kujaze MVP NDC a Ghana enyantuma pamfia ento ochira yakobon yadma ye free empire entai yeura mahamachi na no mapana wo beye no wonye na Ghana yenya so emfaso pa yeda se papa didie mu a yemfa yenko so no ensia bema afia yenko mama for happy birthday ko mama abna ewe frukunu eho also you wish you all the best nya minhira na onyo abna be na ne kunu so de se waka ne se ya meka no ehu no ma abna ehu no ti ma abna happy birthday na ne kunu de se se ehu na so obi yeah kwata makro yeah busunya ya na yehia na ye birthday na sa kan wa busunya because what can de ese ehu ne kunu no ebi Mr. J ana say no answer ma abna fo ewu kam ga sa me ma abna ya asem kura every man say afia yesimu e ma mu betutu futuru bodi obi a wodi ma abna be wo Victoria J tiniku be Mr. J parent happy birthday oba pa won kwaso yakwa ba na agudie mu nsama to so health tips no so e wo ho na joy sister Sunday be oye guy o de baba komo be bewram na fe assembly ka ho after swearing in oh baba entiana de after yewia assembly ka baba na pese mu ene beto so ho ne aka no so yakwaba